Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Olehil Choaguat Cosquitzin, Hunsut Yokochish Kutzbal Kuchik Hulikak Angel, Utlish Holomil, Lika Solbal Chirulikutan in Nashye, Li Chakrab, Hoshye Chi, Li Dios. Yokochak Chiril Bal Chirulikutan Equer, Nakli Apostol Pablo Nashye, Nakli Chakrab, Mokona Ruta Chekakol Bal, Kuidachtaka Shok Chish Huni Leblish Chakrab Lekakwa. Mahag-arach kuyak karuli na kabanu, shbanakhinkarach takataw likakulpal. Kaut, utchan biru naknak-angelak chishuni lain sa likatyuam. Toshikaran sa lihu Romanos capítulo 3, versículo 20 toksali versículo 24. Utnashye. Shbanak maani tati kobresiq shol chiruli Dios, yal sa shkaba shba bangili chakrab, hain ban linashbanu li chakrab. Nashkechi nawek nakla oach mag. Anak kwan, shkut besik nakli Dios haan akti kobresinel cholech. Hochan ruye bil chakresil, shban lischakrab lach Moises, hoku shbaneb li probet. Sashkaba shba bangi li Jesucrist, li Dios nashti kobresish chole, chishhuni lep li neke pabankre. Shbanak juntak narilep chishhunil. Chishhuni lep Shema kok utmaga ashlok ali Dios rikine. Abanan nikesh madanishti kobresinkil sholeb shban rusila li Dios rikin li kolbaib kwank sashkaba li Cristo Jesus. Hoyogo chakril bal nakli chakraba in li nataulimang sali atinubal hebreo ho de barim lach Moises kiroksili atina in nakki atinak chirish lish chakrab li kakwa Dios. Abanan Mukunarachta nasye chakra yo banchishye bal nakhanep atin manak yechi sa hunchikli atin. Uta inakataw sa na balep akwi li versikulo sa lisantilhu. Hukambi li chanru nakatawru naklish chakra blikakwa Dios hanep yechi omlikakwa Dios chokke li tekutukke li chabilbe li nakoshk am chishtaw balikakulbal sa shkaba likakwa Jesus. Hukanak ahilru naklao takapap chits akal reru eblilaheb chichakrabain. Romanos 10:4 nasye. Shba nakli Christ haan li shrakik utshts aklojik ru li chakrab. Re nakti kobresim bilak shuleb chishkunileb li kwankeb shba bal. Managapabla at naklikagwa Jesus haan lak kolonel. Sashkaba likagwa Jesus naklikagwa Dios nashti kobresiru likayuam. Ut nakakuluba li kolek. Munkosashkaba tali kacha bilal. Shbanak la mag. Yolakhenakosa mag. Ut magara kakulub shbanak li mag. Ut li Dios mukonekeshk amtarib. Hukanak la nakakulishti kobresinkili kachol. Sa shba bankil naklikagwa Jesus. Haan lakkololke. Ut yalkahkwi sashkaba haan. Likagwa Dios. Nashti kobresi li kachol. Ut nakakuluban likakulbal. Li Apostol Pablo. Husali capítulo 10 versículo 4 relihu Romanos. Naklikagwa Jesus haan lish tsaklojik ru li chakrab chan. Mokuyota chi atinak chirish lish rakik li chakrab. Utmaga chik shkwangila li chakrab anakwan. Inka mahungkwang utmaho etaruok chik banumag chikukaan. Li yo chishyepal li katsolbalarin haan. Nak li Cristo haan lish tsaklojik ru li chakrab. Utmahungwana shyenak yori singil shkwangilal li chakrabain. Chishhunil li nashkhatyali li chakrab challenge aksashtiklahik haan li Cristo. Hukanak nakatawru nak li shkamik li kagwa Jesus chiru li cruz mokokish sachta shkwangilal li chakrab. Mahunsut nashyejikamain. Nashyebanchik li Apostol Pablo sa lihu Romanos 3:31. Matyoko tabi chishhukbal shkwangil li chakrab rikin li pahabal. Maho bian chan yoko ban chishaka bangil shkwangil arin de Apostol Pablo yoshcholo bangil nakshaksho shkwangila li chakrab mahun reblish apostol liqagwa Jesus chimugo liqagwa Jesus kishyenak lish chakrab kikanata chimaga chik shkwangilal chimagata chikah utikinain tagwang rakh li sach sashpa bangil nakli chakrab maga chik shkwangilal nakliqagwa Jesus kikam sakakaba
li Dios kixk'ut chiru chixjunil li choxahach'och' li xnimal li xrajom chirix jun li ruchich'och' li xt'ane'k salimak. Xqab'inaq li xchaqrab li Qagwa Dios na'atinak chirix junes rahom naqanaw naq li xk'anjel li xchaqrab li Qagwa Dios nak'anjelak choqqe sa li qachu'am re xnawb'al b'ar toxik k'aru b'ejil li taqataqe ut li b'ej ha'in ja'an li nak'amok qe chixtawb'al li qakolb'al sa xk'aba' li Cristo Jesús. Mantioxago naq xinagochb'ini chiru li jun k'amok hain sa li qak'anjel tzolok sa li Santilhu waqbilat re naq tinagochb'ini sa jun chik li qak'anjel.